te pozicije. Burić, Malinović, Zulfić, krasno, poskočili su ovdje blizu mene, nalaze se i Nikola Prce i Nebojša Grahovac. Nakon ove prekrasne akcije su ustali sa svojih mjesta, aplaudirali svojim mlađim kolegama iz reprezentacije i to pokazuje kakva je zapravo hemija u našem državnom timu. Fauliran Ivan Slišković. Krasno, poskočili su ovdje blizu mene, nalaze se i Nikola Prce i Nebojša Grahovac. Nakon ove prekrasne akcije su ustali sa svojih mjesta, aplaudirali svojim mlađim kolegama iz reprezentacije i to pokazuje kakva je zapravo hemija u našem državnom timu. Fauliran Ivan Slišković. Te pozicije. Burić, Malinović, Zulfić,